tutetere gavana wa iguru atuo deputy president. Ni andu igana mandu mogu manga yo ya imoko. Twakinya tuge miji ametosha kwa kiti ya deputy president. Njira president yugo. Ando ani kumbeni murambeni kama mnanjira overwama. Ni overwama. Waiguru ametosha haja tosha. Waiguru ametosha haja tosha. Amekuwa governor 2 terms, si ndio? Amekuwa niyo na ndio natumwire atiri andu itu. Ukivoya ndukavoyaga mavoya abigwas. Yeah. Tuko na deputy president, hiyo bando tunafikiria. Tuko na prime minister, hata hiyo tunata. Kuna na deputy prime minister, hizo zote. In that table where decision of transforming Kenya will be made, lazima gavana wetu akue lazima akue na hiyo ndio message tunaambia Rais William. Ni mwanto manga mwere oguo. Tukaambia without miji. Sasa sisi ni watu wa 2 term on condition, our own is on that table. Naguo. Nitwanyita niraguo. Na ndemwire akirenyaga matigagete ati loyalty itu ria kunyitirira thirikari oro uguo for granted. Hapana, ona ithe turenda gukorwo thirikari-ini na twina mwana twikureirie ana twika CS riu ni gavana ta muigire riu gutire no ngitungineana turaneana uriku nekwinde mwire andu akareti mutongoria na ni mwatuma nyambania uguo ndeto cia siasa itari na mubango andu akareti ekwinde mwire mutongoria ni kakuragio tutingiuma ha tukanyitirira mundu ungi kana gaku ona kena wonje kau niko gaku na niko kuaga nako angikorwo togu angi marauga gavana ndegwicirio thiini wa bururi na niguo turahoya akorwo number 2 thiini wa 2027 angikorwo ndakaheo giti kiu no ene ithwe akira ithwe twenda hinya angikorwo giti kiu ndakaheo ni aria maheanaga tondu ni tuwe ni agereirio maingi kana tiguo umuthi ni wangi deputy president wa bururi uyu angikorwo kuri aria morotaga uguo makarehe wana ucio ithwe Kirinyaga twina bata nawe na ukiria giothe uriuga sisi tuko nyuma yako kabisa hapo, si ndio watu wetu miji wera waria. Asanteni sana.